有。哎，这里好凉快，气头好凉快哈，这热死了哈。又开了，姑姑又开冷气。然后刚下来我热死了，骑摩托车。哦。我骑摩托车回来，我真的哈就喜欢那个少年啊，我拿进去，我阿拉我就直接就跌啊跌死，开车啦，甲拔去，拄好到阮兜，我的阮兜这条的时候，人。小根啊跟那个高丽菜哦，刚才你炒不要放蒜头，他们不喜欢吃蒜头，都不要。哎呀，那个部长要去给他请客。好 ，OK 好 ，OK 好。5点。汤哈，那个鸡肉汤也弄好在那边，你再弄。哦，好好 ，OK。哦。你那个小根啊，下去用蒸的。下去蒸小的那个，好好 ，OK。这样就好了，炒。Jam 5 ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, yuk Cayo semangat. Aku tadi pulang dari gunung, terus ini aku dapat tugas masak sederhana banget. Cuman masak 1, 2, 3 macam sayur. Hari ini paman ketiga makan di luar, makan bersama di traktir temennya kayak gitu. Aku mau masak ya.那一包鸡肉，那丢在那里面的。哦。我那个，额头、鸭头。啊。都差不多吃完了。好。做法不一样，部长。哎，这个瓜。姜色的。部长。油过热，超大，关火了。哦好。jiwa mama. 我洗洗的。好，这样好了，对对。garam, asin. Cici. Ya aku bilang aku mau ambil tak makan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol. Ada kubis ayam jengkol. Karena di rumah orang ya. Aku mau bikin video cecen di atas meja aku ya sungkan.
对，我知影啊。你4个陪啊，第3支1、2、3啦，我自摸啦。明天啊，转换你。我自摸啦。你在我那拍100啊，好啦，你看100。我后来赌100，你讲我钱都赌落来，啊，再搁落来倒赌，那就袂听呀，袂听。你花同年吗？你拍100。啊，差啦。我拍100，明天转花，啊，无要听啥。我就叫我厨房拍。啊，你拍就唔对啊。我就懵啦。我100万了。我即摆意思，我不拍，你讲我搁甲你赌。啊，你插小伊啊。我搞少管你。我100万包，我2个礼拜。插小伊啊，插到我。来，天天问啊，插天问啊。啊，你nang kasau ya? Sambal goreng jengkolnya Mbak Susi. Enak banget. Kubisnya enak banget. Padahal ngosengnya tuh nggak pakai bawang putih, nggak pakai apa-apa. Ini pedes banget. Pedes banget. Cabenya terlalu ugal-ugalan. Jadi ini tuh aku masukin freezer, terus aku panasi. Ramin ya, nyuci baju.
Nah ini nyonya aku belanja kayak gini ya, ono gambas. Oke. Di sini ono telur. Telurnya pecah. Kemana nyonya melangkah ya seperti ini.
6个，6个，医生，泰国姐，哪个是给哪菜？对，有炒给哪菜是有炒空心菜。菜也炒，这个也炒。哦。都牛肉面。你要不要吃？不要。啊？不要。这样会不会太多？不会啊。这样好了哈。可以。这样赶快放冰箱。如果姑姑要吃也可以。她也不要。中间按下去。中间哪边？中间，对，好了。这样可以。可以。那个也可以配水果，有人是配水果。哦，配腰果比较香。谁的腰果？那个送我这个花生米。可以先吃啊。没有看到。吃什么？家长不好。它是牛奶的牛奶粥，是不是？是的。很怕。它是对身体很好。它很像酸掉东西，但是它好。水。不要。钱。早上有没有大便？没有。但是晚上有的。晚上有大便好了。100块长盘看。哦，买来鸡。你rusak ya? Segan,但是不好吃，水分也没有，也不漂亮。啊，今年哦，这个天快接触，就是快接触的东西。哎，拿拿过来，哇，这个，在哪里？你把手机进入包里面，不要连这个东西吗？我这个东西，我拿上一个电池到里，手机太小，非常我的电池。大家不要拿出那个电池到达，眼睛比较舒服。都有，空心菜2把炒起来也一勺勺，一勺勺的，应该买3把。3把。也是3把多少？50块。哦，3把50块，便宜的。对呀。下个礼拜如果去顺便买的。如果还爬山，我们这里热爬山不热的，因为山上。是不是？山上不热的，很像冷气，虽然的冷气。像这个地才好吃哦。早上我去吃一点点，10块钱。在哪里？在这边。在南瓜上不要南瓜，应该不喜欢。哦有。很像什么土？这个不是，那不会，这个厉害。啊，这个像不像？Karena kotor banget di bulan Bale ini.
我会擦，那个给你。爸爸，你看一下。Sắp quỷ. Kan ya. Oke, kita tunggu warnanya sekarang. Ini kan ada sakit punya. Lapor dan cara terus lapor. Ini pasti dia. Semua tuh sih. 菜刀啊，昨天买那个。好。那个今天不用，你出力了。对呀。Ada. Oh. 这个没有炒过，有我也加，苏打粉我也加，那太糊有可能，太糊。我就加苏打粉，这边有准备，还有，放那边。Có sao vậy? Sang tên xong thôi. Sao sang được? 下雨啊。你下一次让你睡的。这边吃的，这边的，给我洗嘛。你这个也能好吃啊？哦，每个人的下面味道也不一样。这我要洗在楼上啊。我们这样子啊，很棒的，这样子。他不要上头，你就说。对，他不要穿它。